الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مسلمان بھائی سنگھ، رمضان تھا نکچلک لے رمضان تھا نکچلک پسیدہ فیس بک، واٹس اپ، انسٹاگرام نہ چنگبا سوشل میڈیا دا اللہ کی نبی سرور کائنات سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی منگدہ موضوع حدیث حیبدی سمجن ساجنبا حدیث متتن اوفنگی مدودی رمضان کی اہان بنمت کی نترگا رمضان کی اہان با تاریخ کی لوئن مکتگی ہان خبر پیری بمی لوئن مکتگی ہان پاو تملی بمی ادوگی متھکتا جہنم کی مئی حرام نی لوئن مکتگی ہان پاو تملی بمی ادوبو جہنم دگی دوزخ تگی آزاد توبیگنی اسم ہائنا رمضان کی اہان با جمعہ کی تاریخ قیادنو رمضان کی اہان با جمعہ تاریخ قیادنو ہائی بگی خبر لوئنا مکتگی ہان پیری با میہ دوگی متھکتا جہنم کی مئی حرام نی مسیح کی وفم اسی اران با وفم نی موضوع حدیث ہائی بدی سمجن ساجن با وفم نی مسیح اللہ کی نبی سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نتے مرمدنا کری گمبا مسیح گمبا سمجن ساجن بوافم تاربدی سوشل میڈیا دا تھیگ نربدی ہیکتا صندوق لوئی دبنی شیر توروئی دبنی علماء دگی تحقیق توگ دبنی مرم دی اللہ کی نبی سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منگ دا حدیث سمجن ساجلگ بیان توری بسنگی متانگ دا حدیث پاک تا یام نا اکن بوعید لائی حدیث تلائی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا حیدوک پیرمی من کذب علی متعمدا فلیتبوع مقعده من النار کنا گمبنا کھنگنا ایگی متھکتا چین تھیربا حیبدی ایگی منگدہ حدیث سمجن ساجلگ بیان توربا مسانا مساگی لیفم جہنم دا سمجربنی کنا گمبنا وافم اما شیر تورگلبدی کنا گمبدگی تاربدی وافم مدو چملی برا چمدبرا علماء دگی اکھنگ حیسنگ دگی تحقیق توگدبنی کنا گمبا میم دگی وافم اما تارگا کنا گمبنا وافم اما شیر تورگلے ادوگی وافم ادوبو تحقیق تودنا متھنگ اما شیر توبا صندوق پا سیسو چمدے مرم دی اتاب وافم اما بو تحقیق تودبیدا صندوق لی با می ادو چنتھی با مینی ہائنا حدیث تلائی حدیث پاک تا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحیدو پیرمی کفا بالمرئی کذبا ان یحدث بکل ما سمع
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہدوک پیرمی مدودی اتاب وفم خودنگ مک تحقیق تودنا اچم اران کھندنا صندوقلی بمی ادو چنتھی بمینی خلاصہ دیسینی رمضان کی اہان بنمت کی اہان ب تاریخ کی اہان ب جمعہ کی لوئی نمکتگی ہانا خبر پیری بمی ادبو جہنم کی میدگی آزاد توبیگنی حیری بوافم اسی بالکل اران بوافم نی وافم اسی اللہ کے نبی سرور کائنات سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نتے موضوع حدیث ہائی بدی سمجن ساجن بوافم نی سمجن ساجن بحدیث نی مرمدنا مسیح گمبا وافم مسیبو شیر توروی دبنی منگون دا صندوق لوی دبنی مسیدگی ہنگنا بہو نسی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نا کوئی پنہ مکپو ہنگبنگم بگی توفیق پیوی بسو ایسنو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.